We are building all the years a new team. If we're gonna compare the team that was Juara, champion, we just have two players playing on the first 11, Yuran and Akbar. Selamat sore. As you know, we get the Christmas, so when we have the Hey Mubarak, I give 4 or 5 days because we have Muslim players but also Christian players. So for the Christmas, is tight schedule, but I give also 4 days for the players can rest and enjoy and celebrate. This situation was not the best preparation because we just training yesterday and today. It's not the perfect conditions, but we're gonna try to do our best against Persita. Persita, in my opinion, are making a good season. We have 27 points, they have 24, so if tomorrow Persita win, they catch us and pass us because we. So it's going to be a difficult match. Unfortunately, it was not the preparation that we dreamed, that we want, but it's the reality. If the Liga give us this schedule to us, and if we on Eid Mubarak need to give 4 or 5 days to Muslim people, on Christmas time, we need also to respect the culture and the religion of the other players and staff that we have, and we give also 4 days for they can celebrate the Christmas. Ya, seperti yang kita ketahui, kita baru saja melewati masa hari Natal, dan sebelumnya di masa Eid Mubarak atau Lebaran saya memberikan beberapa hari, 4-5 hari untuk beristirahat dan bersama dengan keluarga, dan ini juga saya memberikan beberapa hari untuk pemain-pemain untuk menikmati masa-masa Natal, dan bagi pemain-pemain yang juga merayakan hari ini. Dan tentunya dengan hal tersebut schedule kita menjadi ketat, namun saya tetap harus memberikan karena masih ada pemain-pemain yang merayakan hari Natal tersebut. Ini bukan persiapan yang terbaik yang kita bisa lakukan, namun inilah realitanya. Kita akan tetap memberikan yang terbaik di lapangan. Sejauh ini saya kira Persita sudah bekerja dengan baik sampai sekarang. Mereka mempunyai 24 poin, kami mempunyai 23 poin, dan kalau mereka menang besok, saya kira di klasemen mereka akan posisinya naik dan bahkan melampaui kita. Dan inilah schedule yang kita dapatkan. Saya berharap inilah schedule yang kita dapatkan dan realita yang kita dapatkan. Saya berharap untuk kedepannya di hari-hari seperti ini, Natal dan juga Tahun Baru, diberikan jadwal yang lebih mengakomodir untuk kedua culture ini dan bahkan untuk culture lain. Selamat sore. Como o coach disse, tivemos 4 dias de folga antes da partida e tivemos 2 dias para a preparação e viemos para cá no empenho de entregar a nossa melhor versão, o nosso melhor para esse jogo. As the coach said before, we have 4 days for celebrate the Christmas, and we have 2 days to preparing the game. Was not too much time, but I hope that tomorrow we can give our best on the game because we need it. Saya kira seperti yang coach pelatih sampaikan, kita mempunyai 4 hari untuk beristirahat, libur, dan 2 hari untuk persiapan pertandingan ini. Saya berharap kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok karena kita membutuhkan hasil baik untuk besok. Apa yang harus diwaspadai dari Persita untuk bermain kandangnya sendiri, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, Anda sudah bekerja keras hingga pekan ke-16 besok, pekan ke-17. Banyak orang yang mengatakan bahwa game
lini depan PSM ini kurang. Bagaimana penilaian Anda terhadap lini depan PSM Makassar? Apakah itu masuk dalam rencana untuk perubahan di putaran kedua? First question. Okay. Yes, I agree with you. Persita have good players, have a good squad, and they have good results here on this stadium. I know that they draw against Borneo, they win very good teams. It's not easy to play against Persita here. So tomorrow is going to be difficult because they have aggressive players, good players, Shapat wingers players, the striker hold very good the ball. Also on the defense and the goalkeeper, they have strong defense. Just on these two last matches, they have not so good skills on the defensive. But if we forget these two matches, he's the best defense of the league. So we cannot see just the two last matches. We must see all the 60 matches until now. So I believe that tomorrow is going to have many difficulties against Persita because they have good players, they have a good team. Ya, saya setuju dengan Anda. Persita memiliki pemain-pemain yang bagus, skuad bagus, dan sejauh ini mereka mempunyai hasil yang cukup bagus bermain di kandang mereka. Mereka hanya draw melawan Borneo dan pertandingan-pertandingan melawan tim-tim kuat lainnya mereka menangkan. Tentu saja pertandingan besok tidak akan mudah. Mereka punya tim yang agresif seperti yang Anda bilang. Wing mereka mempunyai kecepatan, striker mereka mempunyai kemampuan untuk menahan bola, dan pemain bertahan mereka juga bagus, kecuali di pertandingan yang baru-baru ini dilakukan. Tapi kita tidak bisa menilai pemain-pemain tersebut hanya dari satu atau dua pertandingan di belakangan ini. Tidak, kita harus lihat pemain-pemain lawan atau nilai pemain-pemain itu di 16 game yang sudah mereka lalui. Dan inilah yang kita harus lihat. Jadi tentu saja pertandingan besok tidak akan mudah bagi kita. For me, can be the goalkeeper to score the goal. We prepare the match to try to win. We never prepare the match to try to draw or to try to lose. So if the goalkeeper tomorrow, our goalkeeper can score the goal and can give the 3 points to us, fantastic. I understand that because the striker play more near of opponent goal, the expectation from the supporters and everybody is that the striker can score goals. I understand, but sometimes the way that we play, and sometimes we must be realistic. Our strikers this season have many problems, injured, and some of them sick. I remember that Mermin before have good performance and after have big injured on Asian Games and just now return. It's many weeks, many months stop. Also Tito Okello got sick, many days on hospital. Adilson have problems with performance. So I don't see that the striker need to score a goal. He is more near of opponent goal. Of course, we expect that he score goal, but many times with set pieces or with offensive circulations that we can try to make, it's the central backs, it's the midfielders, it's the fullbacks that can score the goal. And we have good example. We have central backs, one that scored 4 goals and other that scored 2 goals, one that make 4 assists. So for me, can be the goalkeeper tomorrow to score goal, and if this goal give the win, I'm very happy. I know that is difficult, a goalkeeper to score a goal, but I don't like to put pressure on the position of the players that must score a goal or not. I give you an example. We are the youngest team of the Liga, and last season many key players go out. In the other season that we beat champion, when they end the season, also many players go out. We are building all the years a new team. If we're gonna compare the team that was Juara, champion, we just have 2 players playing on the first 11. Yuran and Akbar. All the other players out. Now Reza come from injured return. So many situations. This is why we don't have just 11 players. We have 30 players with contract.
to try to propose this situation. If someone injured or tidak bagus performance, we can replace him. But I don't see that because the striker must score a goal. If tomorrow the striker that play can give assist, fantastic. And if our team win, fantastic. But I know that supporters want the striker score 20 goals or whatever, but we must be realistic and humble. There are teams that can sign a striker with maybe 20,000, 25,000 per month, and this is maybe many players from our side. Okay? Kalau penjaga gawang yang cetak di pertandingan besok, penjaga gawang dari saya, dan kita memenangkan pertandingan, saya akan senang. Dan saya mengerti pandangan dari orang-orang, karena posisi striker adalah posisi yang bermain lebih dekat ke gawang lawan. Saya mengerti pandangan tersebut, tapi kadang-kadang dengan cara bermain yang kita bawa dan kondisi-kondisi yang kita hadapi, seperti saya sebutkan banyaknya masalah yang kita hadapi, seperti Nermin sebelumnya performanya bagus di kompetisi Asia dan dia mendapatkan cedera. Ada dalam waktu berapa lama atau jangka waktu berapa lama dia cedera dan baru kembali di game sebelumnya. Tito, dia habiskan banyak hari di rumah sakit, yang mempunyai sakit, dan Adilson juga bermasalah dengan performanya. Tapi ada banyak momen yang kita bisa yang semua orang bertanggung jawab terhadap gol tersebut. Contoh misalnya di set piece, dan ini sudah terbukti dengan center back kita sudah bisa mencetak 4 gol, dan center back kita juga memberikan assist ke rekan-rekan setimnya. Jadi kalau misalnya siapapun yang mencetak gol besok dan kita memenangkan pertandingan, saya akan senang. Saya tidak suka memberikan pressure yang tidak perlu atau tekanan yang tidak perlu kepada tim kita. Dan kita juga harus ketahui bahwa tim kita adalah tim yang paling muda di liga. Akan butuh waktu untuk membangun tim. Saya berikan contoh, pada saat kita juara, banyak pemain-pemain kuncinya kita keluar di musim lalu juga. Dan dari tim juara kita sebelumnya hanya 2 pemain yang masih bermain di sini, yaitu Akbar dan Yuran. Dan tentu saja hal ini akan membutuhkan waktu untuk membangun squad ini kembali. Makanya kita mempunyai 30 pemain di dalam squad kita, bukan hanya 11 orang. Dan kalaupun striker kita memberikan assist besok, tidak mencetak gol, namun memberikan kontribusi seperti assist, saya akan senang. Saya tahu tuntutan dari supporter atau fans yang menuntut bahwa striker harus begini, striker harus begitu. Tapi ini adalah pandangan saya terhadap tim ini. Siapapun yang berkontribusi mencetak gol dan kita menang, saya akan senang. Coach Fernando, thank you very much. Victor, terima kasih. Kita jumpa di pertandingan besok.